I have been traveling across different churches for the last year, almost the whole year, and I visited almost 60 different churches. Ma olen viimase aasta jooksul peaaegu 60 erinevas koguduses ringi rännanud. I visited big churches, which means above 3,000 people, Ma olen külastanud suuri kogudusi, ehk siis kuskil 3000 inimest isegi. and also small churches, which means less than 15. Ja ka väikseid kogudusi, mis tähendab isegi vähem kui 15 inimest. I think there is something that all of these churches have combined. They have something in common. On üks asi, mis isegi suuruste vahedest sõltumata on midagi sarnast nende koguduste vahel. And since this is my very first time here, Ja see on minu esimene kord siin and maybe the last one, ja võib-olla viimane. I want to address what I saw in those churches. Ja ma tahaks esile tuua seda, mida ma nendes kogudustes nägin. I called it religious makeup. Ja ma ütleks selle kohta selline religioossus või selline religioosne ülesehitus. Religious makeup is a disease. Ja see religioosne ülesehitus on selline haigus. It is best described as somebody who comes to church, looks like a good Christian, but for the rest of the week he lives like God does not exist. Ja seda nagu iseloomustab seda, et on keegi kristlane, kes koguduses näeb väga tubli ja hea kristlane välja, aga siis ülejäänud nädala elab nii, et Jumalat poleks justkui olemas. And I would like to ask just one question. Ja mina tahaks küsida ühte küsimust. Are you one of them? Kas sa oled üks nendest? Because we cannot see it. Sest meie ei saa seda näha. You know, I see a beautiful group of people in a very lively church. Mina näen imeilusat rahva hulka väga elavas koguduses. But what do you do when nobody sees you? Aga mida sa siis teed, kui mitte keegi sind ei näe? What do you do when you have locked your doors and you are alone with your internet? Mida sa siis teed, kui sa oled üksinda lukustatud ukse taga internetiga? Or what do you talk about when nobody is around? Või millest sa räägid, kui mitte keegi pole ümber? What do you think about? Millest sa mõtled? Where do you spend your money? Mille peale sa kulutad oma raha? All of these things could show me who you truly are. Kõik need asjad näitaksid mulle, kes sa päriselt oled. It is very easy to be a churchgoer. Väga lihtne on olla kirikus käia. And I know some of the people who come to church for 50 years. Ja ma tean mõnda inimest, kes 50 aastat käib kirikus. And they still have a Christian makeup. Ja neil on ikkagi see religioosne või kristlik meik. I would like to show you one photo, one picture. Ma tahaks näidata Could you ühte please pilti. show it? I don't know how it will be possible. Oh yes, this is it. So this is a drawing by Michelangelo. See on siis Michelangelo joonistus. He drew it in the 16th century and it's called Creation of Adam. Ja see on siis 16. sajandist ja selle nimi on Aadami loomine. This is one of the most famous work of art in the Christian history. Üks kuulsamaid maale kristlikus ajaloos. It's about God being an old man who creates somebody who looks like him. See on sellest, et Jumal, kes näeb välja nagu see vana mees, kes loob kedagi tema sarnaselt. Now when you look at the picture, you see God reaching out to a man that he created. Ja kui sa näed seda pilti, sa näed, kuidas see Jumal sirutub välja tema loodud inimese. He is doing everything he can to touch the man. Tema teeb kõik ennast olevat, et puudutada seda meest. But you see the man? Aga sa näed seda meest. I think this is something that could describe a young people that I come across in the 21st century. Ma ütleks, et võib-olla see iseloomustaks tihtipeale neid noori, keda ma 21. sajandis, kellega ma kohtan. They're just sitting, playing their computer games, coming to church because they have to, but they are completely uninterested about God. Ja nad lihtsalt istuvad, mängivad oma arvutimänge ja tegelevad muude asjadega, aga tulevad kirikusse, sest nad peavad. I think this attitude of the Adam can describe a lot of people who go to church. Ja see Aadami selline südamehoiak iseloomustab, ma usun, päris paljusid inimesi, kes käivad koguduses. God is trying to touch you, but you're like, whatever. Et
Jumal nagu tahab sind puudutada, aga sina ise oled nagu, et no mida iganes. You know, people cannot see it, but God sees what is in your heart. Inimesed küll seda ei näe, aga Jumal näeb seda, mis on sinu südames. Now, is this something that could describe the condition of your soul? Ja kas see on midagi, mis võiks iseloomustada sinu hinge olukorda? You know, maybe God wants to talk to you, but you're just not available. Võib-olla Jumal tahab sinuga kõnetada või rääkida, aga sa pole kättesaadav. So people across Europe that I know are extremely busy people. Inimesed, keda ma tean üle Euroopa, on väga hõivatud inimesed. They do not have time for anything. Neil pole millegi jaoks aega. Their calendar is full. Nende kalender on täis. When you ask about their plans, they just don't have time. Kui sa küsid nende plaanide kohta, siis neil pole lihtsalt aega. I remember being in a seminary as a young student. Ma mäletan, kui ma olin seminaris noore õpilasena. There was a professor talking about relationships. Seal oli professor, kes siis rääkis suhetest. And he asked us, our young people, what is the one condition without which no relationship can sustain? Ja ta küsis seda küsimust, et mis on see üks suhteomadus, milleta ei saaks suhe nagu ilma selleta ei saaks hakkama. And so we started guessing, like trust or love. Ja me hakkasime pakkuma usaldus, armastus. And what would your answer be? Mis oleks teie vastus sellele? What is that? Communication. Oh, communication, okay. What else? Time? Okay. Aeg, suhtlus. Okay, so we had about 20 or 30 different answers. Meil oli umbes 20 kuni 30 erinevat vastust. And he said, well, none of those answers that you said are what I have in mind. Ja ta ütles, et ükski nendest pole täpselt see, milles mina mõtlen. The thing without no relationship can continue or sustain. See asi, milleta ükski suhe ei saa, nagu milleta ei saa see hakkama või just ilma milleta ei saa suhe olla, Is what you said. on mis sa Spending time together. aja veetmine. If you don't have time for each other, your relationship will not continue. Kui teil pole aega üksteise jaoks, siis teie suhe ei kesta. We call it pandemic of busyness. Ja me ütleme seda selle kohta, et hõivatuse pandeemia. Like nobody has time for anything. Kellegil pole mitte millegi või kellegi jaoks aega. But you know what? You have exactly the same amount of time as the most successful people in the world had. Aga tead, sul on ka maailma kõige rikkamate inimestega võrreldes sama palju aega. And so what you spend your time doing relieves or shows what your heart truly wants. Ja see, kuidas sa oma aega kasutad, näitabki seda, et mida sinu süda tõesti igatseb. Now, could this photo or this painting describe the condition of your heart? Ja kas see pilt või joonistus võiks iseloomustada sinu südame hoiakut? Now, I don't know you, and this is maybe the last time I see you in this world. Ja mina sind ei tea ja see võib-olla on viimane kord, millal me üksteist näeme selles ilmas. But and this is my very first time in Tallinn. Ja see on minu esimene kord ka Tallinnas. So maybe you're completely different than all of the people that I met in Võib-olla sa oled täiesti erinev kõikide teiste inimestega, kellega ma olen kohtunud. But I have a sense that we are all the same. Aga minu arusaam on see, et me kõik suht samad. Now, I would like to show you my favorite verse in the Bible. Ja mina tahaks teile näidata minu lemmiksalmi Piiblist. But let me show you another picture first. Aga ma näitaks esimesena ühe teise pildi. Now, this is something that I think describes what Christian life means. Ja see pilt minu arust seletab või selgitab see, mida tähendab see kristlik elu. We love our comfort zone. Meile meeldib oma mugavustsoon. You know, we love doing what we enjoy doing, right? Meile meeldib teha see, mis meile meeldib teha. But what if God is outside of the comfort? Aga mis siis, kui Jumal on sellest mugavustsoonist väljaspool? I have a sense that there are some people here who ask God to do something in their life. Ja usun, et siin on inimesi, kes paluvad Jumalat midagi teha nende elus. Or maybe you're one of those people who know what to do but just wait to do it. Võib-olla sa oled üks nendest inimestest, kes teab, mida teha, aga
ootab selle tegemist. Maybe today God wants to tell you that now is the time for you to do something. Võib-olla täna on see päev, kus Jumal kõnetab sulle, et nüüd on see aeg tegema hakata. You just don't wait anymore, please. Ära oota enam lihtsalt. Now is time to do it. Nüüd on aeg teha. Now, as soon as I say it, I feel like there are people who know exactly what they should do. Ja ma tunnen, et kui ma seda küsimust esitan, on inimesi, kes teavad täpselt, mida teha. Maybe there is a relationship in your life that needs to be fixed, Võib-olla on mingi suhe sinu elus, mis vajab parandamist. and you do not have willpower to do it. Ja sul pole tahtejõudu, et seda muutust ellu viia. Maybe the point of you coming to church today is for you to hear God saying, now is the time for you to do something. Võib-olla see point, et sina täna siin koguduses oled, ongi see, et Jumal tahab sind kõnetada, et nüüd on see aeg tegema hakata. There are people going to church for 50 years and they are still unable to forgive somebody. On inimesed, kes käivad koguduses 50 aastat, aga ikka veel ei suuda kedagi andestada. Or maybe you're one of those people who God wants to use, but you're just too busy. Või sa oled üks nendest inimesest, keda Jumal tahaks väga kasutada, aga sa oled lihtsalt liiga hõivatud. Now, I have a question now. Ja mul on nüüd küsimus. If God wanted to do something here in Tallinn, Kui Jumal tahaks midagi siin Tallinnas teha, could he come to you? Could he knock at your heart? kas tema võiks sinu südamele koputada? Could he tell you about his plans? Kas tema võiks sulle oma plaanidest kõnetada? Would he be able to use you? Kas ta võiks sind kasutada? Or would you say, I'm too busy, God, in 2 weeks, maybe for an hour, I will have some time? Või kas sinu vastus oleks, et ma natukene hõivatud praegu, et paari nädala pärast mingi tunnike annan? We planted a church in a small town in Slovakia. Slovakkias siis rajasime ühte uut väikest kogudust. We moved to a small town. 17 people came with me and my family. Me kolisime sellisesse väiksesse linna või külla ja 16 inimest tuli minu ja minu perega sinna. So we started doing what we call church planting. So you plant a church, you start a church. Me alustasime sellist koguduse rajamist, ehk siis sa alustad uut kogudust. There was no church there. Seal polnud ühtegi kogudust. And we had no idea how to do it. Ja meil polnud õrna aimugi, kuidas seda teha. So we went to some church planting training. Ja me läksime siis ühele koguduse rajamisele kursusele või õpingutele. And they told me that I should be looking for a person or people who have 3 characteristics. Ja mulle õpetati seal, et sa peaksid otsima inimesi, kellel on 3 isikuomadust. And here are those 3. Ja siin on need 3. Faithful, Ustav, available, kättesaadav and teachable. ja õpetatav. Faithful, available, teachable. Those Ustav, 3. kättesaadav ja õpetatav. And I felt like, well, this is not hard. Ja ma mõtlesin, et pole midagi rasket ju. After 6 years, I realized 6 aastat ma sain aru, that it is almost impossible to see those people. et on peaaegu võimatu neid inimesi näha. Now, I want to ask you whether you are a faithful person. Ma ei küsi sinult, kas sa oled ustav inimene. You know what faithful means? It means that you stick with your word. Tea, mis ustav tähendab? See tähendab seda, et sa püsid oma sõna kohaselt. That your life and your words are the same. They're not in contradicting. Sinu elu ja sinu sõnad panevad ühte rada mööda. Easy? Difficult? Lihtne, raske. Then there's availability. Siis on kättesaadavus. Now, are you available to God? Kas me oleme Jumala jaoks kättesaadavad? Or you just come to church, attend, and then go home? Või kas me tuleme kogudusse, oleme siin veits ja siis lähme koju? Now, could God use you if he wanted? Kas Jumal saaks kasutada, kui ta tahaks? When you see in the Bible, he uses all different kinds of people, Kui right? sa vaatad Piiblisse, sa näed, kus ta kasutab igasugu erinevaid inimesi. He is not interested in your ability. Ta ei ole huvitatud sinu oskustest. He doesn't even mind your age. Teda ei huvita isegi sinu vanus. You can be a 90 years old person and God wants to use you here in Tallinn. Sa võid olla 90-aastane inimene ja Jumal võib tahta sind kasutada siin Tallinnas. In Christian religion, there are no small people. Kristlikus usus pole ühtegi väikest inimest. You know, everybody is important. Kõik on tähtsad. So when you think about yourself, Kui sa mõtled siis enda peale, please do not think about somebody who
just God does not want to use or he doesn't have a big plans with. ära näe ennast inimesena, keda Jumalal pole suured plaanid minu jaoks või et ei taha mind kasutada. Now this is the third characteristics, teachability. Ja see kolmas, see õpetatavus, ma loodan, et see on õige kääne, aga jah. Are you a student or a teacher? Kas sa oled õpilane või õpetaja? What is your attitude when you meet new people? Mis on sinu hoiak, kui sa kohtad uusi inimesi? My professor in Slovakia, he's one of the wisest person I know. Minu professor Slovakkias on ilmselt üks mõistikumaid ja targemaid inimesi, keda ma tean. He told me, your goal in first 10 years of ministry is 90% of your time you have to just listen. Ja ta ütles mulle, et sinu eesmärk esimesel 10 aastal sinu teenimises on see, et 90% ajast sa kuuled. There is a rule that Benedictine monks have. Do you know what Benedictine monks are? Monks? On selline reegel, mis need mungad, Benedikti mungad peavad järgima. So they have a rule that they will not say anything unless somebody asks them. Neil on selline reegel, et nad ei ütle mitte midagi, kui just keegi pole nendelt midagi küsinud. And if nobody asks them, no problem. Ja kui keegi ei küsi nendelt arvamust midagi, siis pole midagi. I might even know more than the people that are around me, but if nobody asks me, they're not interested in my opinion. Võib-olla ma võin teada rohkem kui teised siin ümber, aga nad pole minult küsinud, võib-olla nad ei huvita, mis minu teadmised on. And this is the way they practice humility. Ja see on see viis, kuidas nemad siis praktiseerivad alandlikkust. If nobody asks, that's okay. Kui mitte keegi ei küsi, siis kõik hästi. Now, are you a teachable person? Nii et kas sa oled õpetatav inimene? When you talk to someone, do you actually listen to them? Kui sa räägid kellega, kas sa siis kuulad ka teda? Or you're already waiting to interrupt them with your answers? Või kas sa juba nagu ootad, et neid vahele segada oma vastusega? I have been in the ministry for 10 years. Ma olen olnud nüüd teenimises 10 aastast. And I know that there are people who are just unable to listen to any sermon. Ja ma tean, et on inimesi, kes ei suuda ühtegi jutlust kuulata. They have heard sermons about every Bible verse. Sest nad on kuulnud jutlust iga piibliteksti kohta. They know a lot about the Bible. Nad teavad palju piibli kohta. So they just come and then they judge how good or bad the preacher was. Siis nad tulevad, istuvad ja mõistavad kohut, et kui hea või halb oli jutlustaja. Do you have those competitions where people sing and then you have judge like superstars or something? Meil on näiteks Eesti Laul või lauluvõistlused. Yeah. So when you know there is a like competition and young people come and sing. Ja on see võistlus, kus noored tulevad, laulavad. And then they have judges and they say, well, 10 out of 10 or 8 or 7 or Siis whatever. on žürii, kes ütleb 10 või 80 või 20. I want to be honest. Sometimes I think or feel like I am the contestant and people in the church are judge. Ma ütlen ausalt, vahepeal ma tunnen, et koguduses mina olen see võistleja ja kogudus on või žürii. So I want to ask you whether you're faithful, available or teachable. Ja ma tahan sult küsida, kas sa oled ustav, Available õpetatav ja and kättesaadav. then teachable. Yes. Now, could you please show one more time the second picture? Now, I think this is what describes what true Christian life means. Ja see on siis, mis minu jaoks iseloomustab tõelist kristlikku elu. And I want to show you my favorite verse in the book of Acts. Ja ma tahan apostlite tegudes oma lemmiksalmi. Now, this verse describes the reaction of people who met Jesus' disciples. Ja see salm siis iseloomustab inimeste reaktsiooni, kes kohtasid Jeesuse jüngritega. And I would like to ask you whether these kinds of reactions could be described about you. Ma küsin, kas sellised reaktsioonid võivad teid iseloomustada? Now, could you please read the verse? See on siis apostlite tegude 4. peatükis 13. salmist. Nähes Peetruse ja Johannese kartmatust ja teada saades, et nad on õppimata ja lihtsad mehed, pani nad seda imeks. Nad tundsid ära, et need mehed olid olnud Jeesuse kaaslased. I love this verse Ma armastan seda salmi. because it shows that the disciples were not very intelligent people. See näitab seda, et jüngrid ilmselt on kõige intellektuaalsemad inimesed. In Greek, it says idiotes
Agramotes. Kreeka keeles on siis idiotes, selline tuttav sõna. Yeah. But you know what? They lived in outside of their comfort zone. Aga teate, nad elasid väljaspoolt oma mugavustsooni. Now, I think that this can be something completely opposite of what I see in the church. Ja mina usun, et see on tihtipeale just see vastand, mida mina koguduse keskel näen. You know, we have just so much knowledge about everything. Meil on nii palju teadmisi iga asja kohta. You can watch the best preacher on YouTube for free. Sa võid kõige paremat jutlustajat kuulata YouTube'ist. You have like a beautiful building and a great worship band and a good preacher. Teil on ilus hoone, hea jutlustaja, hea ülistusbänd. So you know about the Bible more than half of the humanity. Te juba teate piiblist poolenisti rohkem kui terve inimkond. Now, I would like to ask you whether you are somebody who is courageous. Nii, ja nüüd on küsimus see, et kas sina oled keegi, kes on julge, vapper? Because I am coming here today to tell you, please do something with the knowledge that you have. Sest mina olen täna siin, et paluda sult kasuta neid teadmisi, mis sul on antud. There's a sociologist in Europe who says that there is a relationship or correlation between how much knowledge you have and how courageous you are. On üks kuulus sotsioloog, kes on toonud esile selle suhte vahe inimese vahel, kes tal on palju teadmisi ja kui palju julgust tal on, et see suhe nende asjade vahel. The more you know, the less courageous you are. Mida rohkem sa tead, seda vähem sa kipud olema vapper või julge. It's because you know about all of the, possibilities of what could get wrong. Sest sa tead nende teadmiste kõrval ka kõiki neid kohti, kus kõik võib valesti minna. So there is a danger to know a lot about the Bible. On oht selle vastu, et sa tead ülimalt palju piibli kohta. Because you will come to the point of saying, I know everything. Sest sa võid tulla kohta, kus sa ütled, et ma tean kõike. Somebody else should do something. Keegi teine peaks midagi tegema. Now, I think that the reason why I came to this church Ma arvan, et see põhjus, miks ma siia kogudusse tulin, is to tell you that God wants to use you. on see, et öelda, et Jumal tahab sind kasutada. So maybe you see some problems in this church. Võib-olla sa näed mingeid probleeme selles koguduses. Something that you would like to do differently if you were the pastor. Midagi, mis sina tahaksid teistmoodi teha, kui sina oleks pastor. Maybe what you see Võib-olla mida sa näed, is what God wants to use in order to help this church. on see, milles Jumal tahab sind kasutada, et seda kogudust aidata. But it doesn't happen when you will just sit and give directions to some other people what they should be doing. Aga see ei juhtu siis, kui sina lihtsalt istud ja enam-vähem annad suunamärkeid inimestele, et nad teeksid selle järgi. Now preach with your life. Et jutlusta oma eluga. After 10 years in being a pastor, Pärast 10 aastat olles pastor. I think that talk is cheap. Ma arvan, et jutt on suht odav. You know, we pastors can talk a lot about all of those different things what everybody else should be doing. Pastorid võivad väga palju rääkida sellest, et mida kõik teised peaksid tegema. But I don't think it's just about the pastors. Aga ma arvan, et see jutt ei käi lihtsalt pastorite kohta. I think everybody Ma arvan, et iga inimene can just talk. võib lihtsalt juttu rääkida. But please show me your life. Aga palun näita mulle oma elu. You know, if I were deaf Kui ma oleks kurt and I could just observe your life, ja ma lihtsalt vaatleks sinu elu, could I see somebody who loves Christ? kas ma näeks kedagi, kes armastab Kristust? Could you preach with your life? Kas sa suudaksid jutlustada oma eluga? So I'm asking again, Ja ma küsin uuesti siis. what do you do when nobody sees you? Mis sa teed siis, kui mitte keegi teine sind ei näe? Or how do you behave towards somebody who cannot do anything for you? Kuidas sa käitud inimese jaoks, kes sinu jaoks ei suuda mitte midagi lauale tuua? It is very easy to love people who are like us. Väga lihtne on armastada inimesi, kes on meie sarnased. I have a friend who adopted a child in Africa, Mul on sõber, kes lapsendas last Aafrikast but he adopted it from what is called adoption from afar. ja ta adopteeris seda laps siis sellises organisatsioonis, et lapsendus kaugelt maalt, midagi sellist. So it means that you actually adopt somebody who you don't know and you just pay for the education of that person. Et selline kauglapsendamine, et enam-vähem
keegi, kes on kaugel, aga sina maksad nende hariduse eest. Yeah, and that person sends you a postcard, and saying how grateful I am for the money that you sent to me, and here's how I look. Ja siis see laps saadab sulle enam-vähem e-maili postkirja oma pildiga ja ütleb, et enam-vähem, et ma olen nii tänulik, mis sa oled mulle teinud, see on see, mida ma olen õppinud teinud ja saadab pildi. And you can actually adopt anybody and pay for the education, so you have a very positive impact on that person's life. Sina võidki tehniliselt inimesi kauglapsendada ja nende hariduse eest maksta ja nii edasi ja olla suur osa nende elust. And so one time he came and said to the group that I was part of, Ja see mees, kes oli seda teinud, tuli meie grupi juurde ükskord ja ütles, he says, it is so easy to love that child nii lihtne on seda last armastada, because I can just see his smiles once a month. sest ma lihtsalt näen tema naeratust. And then I realized that this is actually a spiritual lesson for us. Ja siis ma saan, et see on tegelikult selline vaimulik õppetund meie jaoks. It is very easy to love people who don't live around you. Väga lihtne on armastada inimesi, kes ei ole sinu lähedal. But what about people that you meet in the church? Aga mis siis need inimesed, keda sa kohtad siin koguduses? Or people who are just not lovable? Või inimesed, kes ei ole armastatavad? After 10 years being a pastor, I realized 10 aastat ma saan aru, that God calls me to love people who truly exist and not ideal people. et Jumal kutsub mind ja meid kõiki armastama lihtsalt, sest ta on inimene, ta on olemas. He calls me to love real people. Ta kutsub mind armastama päris inimesi. People with their problems. Inimesi nende probleemide keskel. People who just don't behave the way I would like them to behave. Inimesed, kes lihtsalt ei käitu, nagu mina tahaks, et nad käituksid. But that is true love, isn't it? Aga see ongi päris armastus, eks ole. Now let me, how much time do I have, Veiko? Kui palju aega? Yeah? Okay. Just one more incident in the Bible that I would like to share with you. Üks olukord veel Piiblis, mida ma tahaks teiega jagada. It is in John chapter 21. See on Johannese evangeeliumi 21. peatükis. And it is about the meeting that changed the apostle Peter for the rest of his life. Ja see on siis selles kohtumises, mis muutis jünger Peetruse elu igavesti. The apostle Peter is one of the most difficult person to love. Peetrus on üks kõige raskemaid inimesi, keda armastada. Now that person, he is completely unqualified to be a disciple. See tüüp on täielikult ebakvalifitseeritud, et olla jünger. Peter fails everywhere. Ta kukub läbi peaaegu In each of the page of the Gospels, when you read it, Peter fails. igas leheküljes, mida sa tema kohta evangeeliumis loed, ta kukub läbi või eksib kuidagi. I wouldn't like to have a Peter in my church plant. Mina tahaks, et... Sorry? I would not like to have a Peter Mina ei tahaks, et mul oleks see Peetrus koguduse keskel. in the church. Do you know those people who just talk? Sa tead neid inimesi, kes lihtsalt räägivad. And when the time comes, they are afraid. Ja siis, kui see õige hetk tuleb, siis nad kardavad. Or they are brave in how they present themselves. Või nad on hästi julged. But then they sink when they walk on water. Siis nad uppuvad, kui nad vee peal hakkavad kõndima. He has strong convictions like, I will never deny you. Tal on tugevad need seisukohad, et mina eales ei ütle ära sinust. And then some unknown girl just asked him whether he knows Jesus, and he said, oh, of course not. I Ja siis don't know. mingi tundmatu tüdruk ütleb talle, et kas sa tead Jeesust, ütleb ei, mina ei tea. I must say, I do not like those people. Ma ütlen ausalt, mulle ei meeldi sellised inimesed. Now here's a incident that Peter's life will forever be changed. Ja siin on üks siis intsident, kus Peetruse elu muutub. You know, when Jesus met Peter for the first time, it's in the Gospel of John, first chapter. Kui Jeesus esimest korda Peetrusega kohtus, see oli Johannese evangeeliumi esimeses peatükis. He knew everything about who this unqualified person is. Ta teadis igat seda inimest täpselt. And he called him the rock. Ja tema kutsus siis seda Peetrust kiviks. Või. You will be called, you're Cephas, and you will be called Peter, which means the rock. Sinu nimi saab olema Keefas ja sina oled see kalju. Now, I think Jesus meant it the way he said it, but it was very difficult for him to say it.
ma arvan, et Jeesus tõesti mõtles seda, mida ta ütles, aga ilmselt oli päris raske ka seda öelda. Because Peter was everything except for being a rock. Sest Peetrus oli enam-vähem iga teine asi peale kaljuks olemine. But you know, God sees something different than what we see. Aga Jumal näeb midagi teist, mida meie ei näe. God sees not only who you are, but who you could be. Jumal näeb seda mitte ainult, kes sa oled, vaid see, keda sa võiksid olla. Now, could you be, please, one of those people who see not only who that person is, but what is the potential in this person? Ja kas sina ei saaks olla see inimene, kes mitte ainult ei näe seda, mis ta praegult on, aga see, kes näeb seda potentsiaali? I've heard one sentence in one book about leadership. Ma olen kuulnud ühte juhtimise raamatus ühte lauset And the sentence was this: ja laus oli see. Christian leadership is about seeing something in people and showing them to it. Ja tõeline kristlik juhtimine on see, kes näeb inimest midagi tema sees ja juhatab seda inimest selle poole. So in other words, seeing somebody as God wanted them to be. Teisisõnu, nähes kedagi sellisel viisil, nagu Jumal neid tahaks. Now, could you please help other people see what God sees? Kas sina saaksid olla see, kes aitab kedagi näha seda, mida Jumal näeb? Okay, let's go to the incident. So I assume that you know what's going to happen. Ma arvan, et sa enam-vähem vist tead, mis siin peatükis tuleb. Not yet, okay? So there's an incident when Jesus, the risen Christ, meets Peter. See on siis olukord, kus üles tõusnud Kristus Jeesus And he asks him, Peetrusega. and he asks him 3 questions. Ta küsib temalt 3 küsimust. Okay, now could you please read it? Ja kui nad olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele: Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles talle: jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle: sööda mu tallesid. Do you want me to read it? Jah. Tema ütles talle veel teist korda: Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ta vastas talle: jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle: hoia mu lambaid, kui karjane. Tema ütles talle 3. korda: Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt 3. korda: kas ma olen sulle armas? Ja ta ütles temale: issand, sina tead kõik, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle: sööda mu lambaid. I don't know Estonian language, Ma ei tea eesti keelt, but in Greek, the language is very rich aga kreeka keeles on keel väga rikkalik. in describing one word, and that's love. Ühe sõna iseloomustamisel ja see on armastus. Most of the languages have only just one word, love. Enamus keeltes on ainult üks sõna armastuse kohta. And under that word, you have a lot of meanings, right? Like love for your lover, your husband, love for your child. Ja selle sõna alla mahtuvad väga palju asju, armastus oma kallima jaoks, oma laste jaoks, oma lähedaste jaoks. But in Greek, it's different. Aga kreeka keeles on veits erinev. We have 2 words that Jesus and Peter use. Meil on 2 sõna, mida Jeesus ja Peetrus kasutavad siin. So I'm not sure if it is obvious in your translation. Ma ei tea, no. Okay. So let me show you the first time that Jesus asks him and what word he uses. Ja esimene kord, kui siis Jeesus Peetrust küsib. So he comes to Peter and he says, "Do you love me?" Ja ta tuleb Peetruse juurde ja ütleb, et kas armastad mind rohkem kui need? And he uses the word agape. Ja ta kasutab seal agape. Have you heard agape? Do you Te know? olete kuulnud sellest? So agape is the highest form of love. Agape on see kõrgeim armastuse vorm. It is an unconditional love. See on selline sõltumatu armastus. It is a love that God loves us. See on armastus, millega Jumal meid armastab. Now Peter responds, Peetrus vastab, "I love you." ma armastan sind. But he does not use the word agape. Ta ei kasuta sõna agape. He uses the word philein, Ta kasutab sõna filein. which means deep love, See tähendab sügavat armastust, like a friendly love, nagu sõbralik armastus, but it is not agape. aga see pole agape. Now, do you love me? Agape, yes, I love you, phileo. Kas sa armastad mind agape? Jah, ma armastan sind filein. So that's the first incident, first question. See on esimese küsimuse. The second question Teise küsimuse juures is the same. on sama.
Do you love me, agape? I love you, phileo. Jeesus, kas armastad mind, agape? Peetrus, ma armastan sind, filein. The third time, there is a change. Kolmandas korras on muutus. Jesus asks him, do you love me, phileo? Jeesus ütleb talle, kas sa armastad mind, fileo? And Peter answers, yes, I love you, phileo. Siis ta ütleb, jah, ma armastan sind, fileo. Now, for the 2,000 years, a lot of theologians speculated why that is. Ja 2000 aastat paljud teoloogid arutasid omavahel, et miks see nii oli. The most probable explanation is this. Kõige tõenäolisem vastus on see. That Jesus invites Peter into agape love. Jeesus kutsub Peetrust selle agape armastusse. But Peter is unable to give him that love. Aga Peetrus ei suuda seda armastust talle anda. Maybe he just knows how much of a failure he is. Võib-olla ta lihtsalt teab, kui suur läbikukkuja ta on. So he's not willing to say those big words anymore. Ta ei julge enam öelda neid suuri sõnu. He knows about his faults. Tema teab oma nõrkusi. So he's just saying humbly, phileo. Ja tema alandlikult nii-öelda ütleb siis fileo. So that means that Jesus expects the highest form of love, but he's satisfied with the highest that you can give. Ehk siis Jumal või Jeesus ootab seda kõige suuremat armastust, agapet, kuid ta võtab vastu seda kõige suuremat, mida sina suudad anda. Because Jesus comes to the level of Peter, Sest Jeesus tuleb sinna Peetruse tasemele. asks him for phileo, because that is everything that Peter has. Palub temalt fileo ehk siis kõik, mis Peetrusel pakkuda oli. And he accepts the phileo. Ja ta võtab selle vastu. Now, I think there's a very deep lesson for each of us. Ja ma usun, et see on väga sügav õppetund meile kõigi jaoks. What does it mean to give 100% to God for you? Mida see tähendab sinu jaoks, et anda Jumalale 100% täna? Maybe you come to church and you feel like, I don't have anything I can give. Võib-olla sa tuled koguduse keskele ja tunned, et mul pole mitte midagi anda. I already failed in so many things that I don't have anything. Ma juba kukkusin nii mitmel kohal läbi, et mul pole enam mitte midagi anda. Maybe just you as a Peter denied Jesus. Maybe not with your mouth, but with your life. Võib-olla sina justkui nagu Peetrus salgasid Jeesust, võib-olla mitte sõnadega, aga lihtsalt oma eluviisiga. Maybe you feel like you are somebody who just wears a Christian makeup. Võib-olla sa tunned sina lihtsalt keegi, kes kannab kristlikku meiki. Today, God invites you to give him what you have, Täna Jumal kutsub sind andma seda, mis sul anda on. which might not be a lot. Võib-olla see pole päris palju. Maybe only thing you have is an empty hand. Võib-olla ainuke asi on tühi käsi. Now, I came here today to tell you to give God your empty hand. Ja ma tulin siia täna, et öelda, et anna oma Jumalale oma tühi käsi. So I would like to ask you to make a decision today. Ja ma paluks, et sina teeksid otsust täna. I am going to the airport very soon and probably won't see you ever again. Ma lähen kohe lennujaama ja ma ilmselt ei näe sind mitte kunagi uuesti selles elus. But I would love to pray for you Aga ma tahaks sinu eest palvetada, because I have no idea what is going on in your heart. sest mul pole õrna aimugi, mis sinu südames toimub. But God knows. Aga Jumal teab. I believe that each of you came here today because God wants to meet with you. Ma usun, et igaüks teist tuli siia täna, sest Jumal tahab teiega kohata. But God does not force people. Aga Jumal ei sunni inimesi. If you don't want him, he will respect your decision. Kui sa ei taha teda, siis ta austab seda otsust. So let me ask you to close your eyes. Nüüd ma palun, et sa sulgeksid oma silmad. And I want to ask you not to think about anybody else who is in this room. Ja ma paluks, et sa ei mõtleks mitte kellegi teisele, kes siin ruumis võib olla. Please, could you just think about your life? Mõtle lihtsalt oma elu peale. Is there anything in your life that God wants to restore? Kas on midagi sinu elus, mida Jumal tahab taastada? Maybe as you came to church, you realized that you really do wear a Christian makeup.
võib-olla kui sa tulid kirikusse, said aru, et tõesti ma kannan seda kristlikku meiki and you are somebody else ja sa oled keegi teine than who you pretend to be. kui see, keda sa justkui teeskled olema. Maybe you are convicted because you are somebody else when nobody sees you. Võib-olla sa tunned süükoormat, sest see pole see tegelikult, keda teised näevad. Maybe your internet history is something that you would not like us to see. Võib-olla sinu internetiajalugu pole see, mida sa tahaksid, et teised näevad. But God sees, Aga Jumal näeb and He still loves you. ja ta ikkagi armastab sind. You know those questions that Jesus asks Peter? Tead need küsimused, mida Jeesus Peetruselt küsib? We can actually ask those questions to Jesus ourselves. Me võime ise neid küsida Jeesuselt. And His answer is, I love you, agape. Ja tema vastus on, ma armastan sind, agape. And that's what we see on the cross. Ja see, mida me näeme risti peal. If there is anybody who wants to make a decision today, Kui on keegi, kes tahab täna otsust teha, I would ask you to raise your hand ma tahaks, et sa tõstaksid oma käe, because I want to pray for you. sest ma tahan sinu eest palvetada. And please just keep your hand up in the air so I palun, can sa hoiaks know oma kätt who I üleval. pray. Kui ma palvetan. Praise God. Is there anybody else? Kas on keegi veel? By raising your hand, you're saying to God, I want to come to you the way that I am. Tõstes oma kätt, sa näitad seda, et ma tahan Jumal sinu juurde tulla just sellisena, nagu ma olen. Please use me, God. Palun kasuta mind. Thank you. Thank you for raising your hand. I want to pray. Tänu, et sa tõstsid oma käe, ma palvetan. Father, you know what is very deep in our soul. Isa, sa näed, mis on väga sügaval meie hinges. And you know about these people who want to make a decision to come to you closer. Ja sa näed neid inimesi ja tead neid inimesi, kes tahavad seda otsust teha, et sulle läheneda. I pray that they will have courage to do what is right. Ma palun, et neil oleks julgust teha see, mis on õige. There's anybody wrestling with something that is very difficult for them. Võib-olla on keegi, kes võitleb midagi, mis on väga raske teie jaoks, sinu jaoks. Please, God, give them peace. Palun, Jumal, anna rahu. And those people who did not raise their hand, I pray that they will go and live for you. Ma palun, et need, kes ei tõstnud oma käe, ma palun, et Isa, nad läheksid välja ja elaksid sinu jaoks. I'm so grateful that the church is not about being perfect. Ma tänan, et kogudus pole selle jaoks, et olla perfektne või täiuslik. It is a hospital for sinners. See on patustajate haigla. So we come to you and ask you to come to this room Ja me palume sinult, et sa külastaksid seda ruumi nüüd and be the healer. ja ole tervendaja. So please give us wisdom to know what to do Palun anna meile tarkust, et teada, mida teha and give us courage to do it. ja anna meile julgust seda teha. Amen.